جبرنامه گنده ما دم باش. هفته بره ما بحث هن تایبەتمەندی ناوچه چیرموگا آماده کربو. امید وی بشه دا بهتر گندی که ناوچه بدن ناسین. جبر بالکشاندنا زراوه کرمانچکی ناو گندی که چیرموگی به زراوه کرمانچکی آماده کر. آلوس دکه باشور روز آوای چیرموگی. قراتا شو آفان مزرعین وینه. دیروکا گند حتانی 400 سالان هیا. زیا گوکال جوی گندیه. جوان را مالا ملا دبیجن. زیا گوکال یک جوان کسانه که مرد دکاره بیجه که دجمنه قومه خواه. گوکال به اصل خواه کرد بو لی به مانتالیته یا نتو پروری اوروپا لآفراندن نتویا ترک دگریا. آرپیخه دکه باشور چیرموگه. خزالان اصولا مزرعین وینه. آخر مات یک جگوندن هری دوری نافچه ایه و نزیگه گره سور آنگو سویرگه ایه. تا خانو لسر گونده. گوندی کوچبرین آلیه موشینه. آکراک بواتای خود چولیکه. بناوی گرمک مزرعه کوی هیه. لچیای قطران پشت گوند آوا بوکی هیه. آو بکریجه و شیفایه. لچیای قطران جی شلیراکو لزاگروسان ته هیه. اف شلیر لحرمه بناو دنگه. آخاش خون لباشور نافچه ایه. پادشاه عثمانی مراد چارمین د سفره بر به بغداد لوی گوندی مایه و کانیه کی دایچه کرن. جبر ویجی جگوندره سلطان جی دبیجن. بیر دکه روز آوای چیرموگه. جگوندره بیر موجان جی دبیجن. بره لگوند چند بیرین آوه هبون لورا جی جیرا بیر دبیجن. باونک لباشور نافچه ایه. ناوه گوند به ارمنکیه. اورجینا ناو وانکه و دواتایا مناستره دایه. گوندی کوچبرین پالو و گنگ منه. بیستون لباشور چیرموگه. سه مزرعین بناو چوپه، بلوان و داشکسان هنه. تی گوتن گوند سر پیشی به 20 مالان هاتیه آوا کرن. لورا جیره بیستون دبیجن. بیره وران ناو خواه جگوله دگره. لگوند گوله که پجوگ آبناو دولا حمزی هیه. رزین گوند بناو دنگن. بوداران لباشور روژاوای چیرموگه. باغلار باشی و اوشevler لسر گوندن. لگوند شاندنیا پنبو تکرن. دیک دول ناو خواه جگوله دگره. دیوک، سومeyik، گوهرک و قرمشل سرگوندن. گورک بواتای خواه آخشایه. گوزر مزرعه گونده. گوزر لقراخ چم فراده هاتیه آوا کرن. گورس ناو خواه جپنجار دگره. مزرعه بیناو لسر گونده. حجیباب جوی گوندیه. لدرگه ها سی عبدالرحیم خلافه شیخیتیه گرتیه. دناو گلده شیخیتیه که روحانی تیزانین. گوراوی لگونده چینانه. گوزرک تی واتایا جیه گوز لهنه. خاچمرک ناو خواه جپی و خاچ و مرد گره. مزرعین وگه مرگ اسماعیل لگلگی و شراب لسر گوندن. حسنو آنگو حسنو دکه باشور روژاوای نافچه. حتانی سال 1940 دره زرانکو نها مزرعه ویه گوند بویه و پشتره هنک کس جور هاتنه گوند آوا کرنه. گوند لبر چمه و دارن بعیوان لیزیده هنه. حسود گورا حضرت ایوب لوی گوندیه. کوی ویوی که شکرتن رش و داربند هاسکو دناف سینورن گوندنه. لناف خرابیان درکه کونار هیه. هستو لروژاوای چیرموگه. ناو خواه جچیای هستو دگره. خوگه جی لباشور روژلات نافچه ایه. الک ویران، قشلاق، باباجان و برنجی لسر گوندن. کاف آنگو هوب. ناو گوند تی واتایا بنداوه. بریا کومکجیا ارمنان لگوند کرد و ارمن به هفرا دجیان. کاربون چیمنی لباشور روژاوای چیرموگه لسر ریا گره سوره. مزرا بیناو فرق و دیوک لسر گوندن. مخمور لباشور چیرموگه خلخان لسر گونده. موسکون گونده که رنگین و بنگینه. چراوا موسکون آج آسیمیلاسیون پارا خوگرتیه دناف سینور گونده. ناو شیخان دده لیکرنه. خراب موسکون و خوز داره آنگو کی شیخ موس لسر موسکونن. نشنیک آنگو نشینیک دواتای بعیوان ده. دلپکو درزره لسر گوندن. پوخسور دواتایا چنده. اوخین دکه باشور نافچه کلا مزرعه ویه. قلجوق گوندکی کونه. لجور گوند کلا فرعون هیه. گوند ناو خواه جوه کلا هدگره. لجیر کلا هد تربا بابا هیه و اف زیارته که ناو داره. به طایبت جنین کوزارو که ما چه نبن تین سر و زیارته. پاخنیک مزرعه ویه. قرجه ویرون لباشور نافچه ایه. دال بوداق لسر گونده. قرقیا جیه مسیره ایه. کله کی کون و دیروکی بناوه حسنیران لگوند هیه. دیسا لگوند خانکی و پرکی کونار هنه.
Golbaşî li ser gund e. Qere Musa ji eşîra îzolyanan ji aliyê rihayatine. Tê gotin avakarê gund Qere Musa ji mala begê Çêrmûgê re cotyarî kiriye û qazanekî tijî zêr dîtiye biriye Helebê hûr kiriye û hatiye li vir gund ava kiriye. Gola bi navê Avbendî Xelîlon li gund e. Qijon ango gêjon dikeve rojhilatê Çêrmûgê. Kê gêdûgon û bedwana jêrîn li ser gundin. Gora Hecî Baba li Çîvanê ye. Hecî Baba ji gundê Baravê û ji aliyê gel ve weke şêx û ewliya tê hesibandin. Avakarê gund yekiye Ermen e. Hüseynî dikeve başûr Rojavayê navçeyê. Dîroka gund bi qasî 300 salan e. 5 birayên ku ji aliyê Semsûrê hatine gund avakirine. Recebon gundekî taybet e ku hem kurmanç hem kirmanç lê dijîn. Xezalan û dewa hesî mezreyên wê ne. Rûtan duwateya tazîbûnê de ye. Mala Elîf û Zoncek li ser gundin. Sayerek duwateya Baxçe Sêvan de ye. Bi navê Eyûb mezreyekê wê heye. Sarsap li başûrê Çêrmûgê ye bi navê Komek mezreyek wê heye. Sînak bi çemê xwe ye bi navê Layê Sînagê navdar e. Ava Çêrmûgê ji vir dertê. Li gund şikefta bi navê Stargeha Sînagê heye. Sînto kirmancin. Gregus li ser gund e. Şêxana jêrîn li ber çemê şêxanî hatiye avakirin. Berê Ermen li gund dijiyan. Piştî çûyîna Ermenan sê bira ku her sê jî şêx bûne gund avakirine. Lewra jî navê gund têkildarî şêxan e. Şêxan dede bi dîroka xwe 1600 sal heye. Di sala 1638 de dema Muradê çarem çûye sefera Bexdayê li vir qûnax bûye û bûye mêvanê baba dede. Dedî avakarê gund e. Jêre him bavê dedî him şêxan dedî tê gotin. Gund navê xwe ji vî zatî digire. Dewa diyarî Xiraba û Husênik li ser gundin. Temikan kirmançin. Li gund ziyareta Hecî Baba heye. Navê wî yê rastî Hecî Mihemed e û ji gundê Baravê ye. Bi salan li dergeha Sey Evdala de xizmetkarî kiriye û di dawî de jê îcaze girtiye. Gora wî li gund e. Tilîndere ango Tûlîndere kurmancin. Berê Ermenî li gund mane. Tûlik buwateya xwe kembera bikevir e. Li Çêrmûgê gelek navê gund û gundikên têkildarî Tûlik hene. Weke Tûlik Melik, Tûlik Bekir, Tûlik Haşîr, Tûlikê Kember, Tûliko Derî, Tûliko Fat, Tûliko Fatwarî, Tûliko Kêwan, Tûliko Merwan. Vilayêrek gundekî nû ye. Di sala 1969 de hatiye avakirin. Ji eşîra Qelenderin. Xaburman kirmançin. Xelîlon navê xwe ji avakarê gund Xelîl İbrahîm digire. Geybiyon li nav daristaneke mezin û gur hatiye avakirin. Lewra jî jê re Geybiyon dibêjin. Paşê navê gund kirine Xeyîb Xan û herî dawî bi tirkî gotine Bulundu. Xirbê Lal ango Xirbê Talî li başûrê Çêrmûgê ye. Qûnça Xido û Qûnça Xidoyî li ser gundin. Bi zaraveyê kurmancî û kirmançkî tev de axivin. Zergûz navê xwe ji gûzên zer digire. Zeyndalon ango Zeynalon li Qeraxê Bendavê ye. Bîstan û Doxon mezreyên wê ne. Zibeydik li Rojavayê navçeyê. Bi qasî 400 sal berê ji aliyê bermaza xarpêtê hatine gund avakirine. Wekî din gundên weke Kewon, Kilon, Kiloyon, Girê Qiçî, Cular, Bîrê Cemal, Berûd, Bêsîn, Erebok, Elîkon ango Elîfe, Kuştiyon, Miyalon ango Milon, Murat, Pihyonê Evdo, Musayon, Qerebîron, Qonaxî û Terbîle li ser Çêrmûgê ne. Wekî din di nav sînorê Çêrmûgê de çemên bi navê Sînak, Şêxan, Qizil, Çîmê hene. Li bêdvana corîn sarincên avê hene. Belê temaşevanên hêja. Mijara me ya îro navçeya Çêrmûga Amedê bû. Hefteya bê em ê bi danasîna navçeyekî din bibin mêvanê mala we. Hetanê hefteyekî din bimînin xêr û xweşiyê da. Bi xatirê we.